Hai, welcome back to my channel. Okay, tadi kita dah repair kita punya togek. So, sekarang ni sebabkan kita rajin, kita nak buat maintenance untuk kita punya bearing ni. Okay, so saya buka dulu pintu pagar. Kita nak letak grease lah untuk bearing kita ni. Okay, untuk bearing kita ni, sepatutnya kita boleh grease pakai alat ni lah. Tapi masalah sekarang ni, bila kita nak guna alat ni, okay, tak lepas masuk lah. Sebab dia pasang pelik ni, okay, sama aras dengan tempat untuk masuk kita punya valve tadi. Okay, so tak boleh. Jadi kita try buka tengok. Okay, kita akan buka dia punya valve ni lah. So valve ni sepatutnya ngam lah untuk kita punya ni. Okay, tapi tak boleh nak masuk. So kita tengok, kita punya grease ada lagi dalam. Okay, kita tengok dalam ni. Nampak. Okay, kosong lah. So kita nak letak grease ni. Kita tengok kita pakai pump tu lepas tak masuk grease ni. Okay, so kita tengok dalam ni kita letak grease lah untuk kita punya bearing. Okay, so bearing ni ikutkan ada 4 tadi untuk kita letak dia punya grease. Okay, kita pasang balik valve tadi.